إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أدمد أقوم بعد كان إراد كرا بانجي أبهكتون فرتما بانجي يا عربهم بينهم كرا لفظك أذان الأذان مي لفظك الأذان ك لغوي معنى كي إنغون كمين أنجادينو أولم في الوادينو أمي مكيت القرآن الله سبحانه وتعالى مي لفظ الله سبحانه وتعالى كبحي بس فلقا أسفا إبوه كيت الله وحكروني وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم كيت الله سبحانه وتعالى مياتك ميانقوني الله سبحانه وتعالى حضرتنا الله سبحانه وتعالى حضرتنا أدكيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم أي بيانك إنجومك كواتا إنجومك إنجومك ميونني مي كيت الله سبحانه وتعالى حضرتنا أدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم إمها ميستكنا يوم الحج الأكبر كا أضحى أي دوهجا إنجومك إنجومك ميونني كي هم كشورن كيرت الله سبحانه وتعالى بني مشركون كبين بريه ودقنه أدي كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مشركون كبين بريه ودقنه نه ميتانغا أذان أسمتي إنجوما हमें कहता इन आयत का मंगोनी वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यअतूक रिजालन वअला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला में आयत का मंगोनी कितमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुवता इब्राहिम अलैहि सलाम देखो तब सहा अदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला में मंगोनी कलेग फानु हज्ज मिस्तकुन गवाल बाशे अज़्ज़िन मिस्तकुन गवाल बाशे एयरुं कलेफानु ग्वालबुमुं मीस्तकुं दुर रास्तातकुं दुर हिसाबतकुं हिंगाफया फामोगा हिंगाफया अदि भारत दुआ सवारी तोगा खास को भारत दुआ जमल तोग मतीगा इबामियुं अन्नाने हज कुरमट्टका अन्नाने भारत दुआ सवारी तंग ए भारत दुमट्टका एचेसन एगोता ट्रेन कुरेफावा ए मामिर ए मिकेनी जमल बाकी गोतकं हिफेट्टिगे ए तमरीन तक देविगे अधिकान दिनु वैसे कंट्रोल करविगे एति हिकी अनरूफ कुरेफा हिकी अनरूफ मिदने बलिकशुगे नन्नु एकमक एगे हशिगंडु रंगळुवेगे एगे सर्बी मधुवेगे अनर कोमस मिवर का अनरूफ कुरेफा सवारी तंग एफद भारत दुआ सवारी तो गया अधि फामोगा हिंगाफा फामोगा तुरकफा मिस्तकुन दुर रास्ता तकुन दुर हिसाब तकुन अन्नाने كما قسم كير ذات جالس وأذن متي جوال الباشة هم أذان جه لفظ بينو كريفة أديهن آية جا سورة يوسف جا الله سبحانه وتعالى من سورة يوسف جا بعد وفا آية جا منني ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون هذا يوسف عليه السلام جا أخون يوسف عليه السلام جا أريهن آس bebe yusuf alayhi salam ga arihun bebe fulun mikata kati ballawaga nota hoddafa ebe fulun emburu wadagan nam ulubanikon yusuf alayhi salam ga farapulun nota rasgafan ga misru ga rasgafan ga farapulun gwalave miha gwala mihaku mi gwalani e qafila ga halwerinne tibamihum tiwani wakon kofay adai yusuf alayhi salam ga wahaka ga surat yusuf ga wakonan komegas adhan ge mane ki kamaka gwalum kamin angadinu fiqhi istilahuga adanu beenun kurani ei baki khas lafz take beenun koggen namaduge wagutu wadejjekan angadinuma baki khas lafz take beenun koggen e khas lafz take kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun algamana asfawa lafz take e lafz ta beenun koggen namaduge wagutu wadejjekan mistakuna angadinuma mekeni adani अदे मी बंगी मी हकीकतुगा
ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ಗೆ ಶಿಆರ್ ತೋಗೆ ಶಿಆರೆಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಫಾಹಗವ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಮುಜ್ತಮಾ ಫಾಹಗ ಕೊದ್ದೆ ಅಲಾಮತ್ ತೋಗೆ ತೆರೆಂ ಅಲಾಮಾತೆ ಎಮ್ಮಿ ಇಲ್ಮರಿಂ ವಿದಾಳವನಿ ಬಂಗೀಗ ಮಿಹಿಮೆನೆ ಮದು ಲಫ್ಸ್ ಕೊಳ್ತೆ ಗೆತೆರೆಗವೆಸ್ ವರ ಮದು ಲಫ್ಸ್ ಕೊಳೆ එක වරම් මදු කලිමතක එක කලිමතෝගේ තෙරේග අකීදාගේ බොඩුබා යොති එකුලෙෆේ කිනතෝ අලිමාම් ඉබ්න හජර් මි නකුලු කරවනි අලිමාම් අල් කුර්තුබීගේ ෆරාපලුන් ඉමාම් ඉබ්න හජර් විදාලවනි අලිමාම් අල් කුර්තුබී ආදීහෙන් බේබේ ෆලංග විදාලවේ බංගීග ඒගේ ලෆ්ස් තවගේ මදුකමා එග්ගාවස් අකීදාගේ මස්සලතන් බංගීගා ශාමිල් ෆාවේ කිනතෝ ශාමිල් වනි බේෆලුන් විදාලවනි bangi fashani fartama Allahu akbar ne ema Allahu akbar fashni me oti Allah subhanahu wa ta'ala bodige makan oti sabit koddeifa ema tawhid ge bingala kis Allah subhanahu wa ta'ala bodige makan qabul kurum ema fartama oti Allah subhanahu wa ta'ala bodige makan oti sabit kodefa den ege fawga Allah subhanahu wa ta'ala ge friya makan Allahu akbar ay af'alu tafdil kabir ge af'alu tafdil මොතහින් කොට දන්නවනම් කබීර් ගමානේ කි බොඩු බිය වර්ගද ගද දැන් ඒගේ එම්මේ වර්ගද එම්මේ බොඩු එම්මේ මතිවරි මි අක්බර් එනකොට දන්නවනම් කබීර් කි බොඩු එස් අදි ගදවස් එමාන හිමිනෙන් එමිම ඒගේ අෆ්අලු තෆ්දීල් මි අක්බර් මොත ඉංග්‍රීසි මො මිහිමනේ සුපර්ලැටිව් මානේ කි එම්මේ බොඩු එම්මේ මතිවේරි එම්මේ බාරුගද එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බොඩිගෙන් වාකම් මි කලිමෙන් එබෙන්ගේ අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මතිවේරිකන් එබෙන්ගේ මානේකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවුරින් බොඩු එබ්බස් ෆරාතන් වාකම් එබෙන්ගේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවුරින් මතිවේරි එබ්බස් ෆරාතන් වාකම් මි කලිමෙන් අල්ලාහ් අක්බරන් එබෙන්ගේ එම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බොඩිගෙන් වාකම එකලාංගේ මතිවේරිකන් එකලාංගේ ෆුරිහමකන් මි කලිමෙන් එබ දෙය කොද්දේ දැන් දෙවනේ මෙන්නනි තෞහීදුගේ කලිමා අෂ්හදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆේවා ඉලාහෙන් නුවාකන් ඒ ඉලාන මිකුරණි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆේවා ඉලාහෙන් නුවාකන් එකලාංගේ ශරීකක් නුවාකන් දැන් ඒක ෆෝගා මෙන්නනි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ රිසාලත් නිසාබත් කොදනි වාෂහදු අන්න මුහම්මද් රසූලුල්ලාහ් محمد كفانك الله سبحانه وتعالى حضرتهم ألقن من قترين عاس هم نبي نبيكن رسولك كليك الله سبحانه وتعالى حضرت كلام أمر فلتا ألقن منا فور كذبة تبليغ كذبة ماتير ماي فراكن إيكم مثابت كدني دين إيك فوقا ميقوالني كيمن تروما الله سبحانه وتعالى كيمن تروما كونغ تكوتا ميقوالني حي على الصلاة نماذج أوسويك جين أوما إما الله سبحانه وتعالى أمر فلتا كيمن كلام أمر فلتا بولما ميقوالني هما كيرت الله سبحانه وتعالى بولما ميقوالوني مين ميقوالوني كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته هيك مفوقا اكي بيغنتو الله كيت ما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته هيك مفوقا يا ويدك مي كيمن تريما غوالومගේ සිරකි මි කියමන් තෙරුමන් ආස්පාවා අමුරු ෆුල්තන් ඔති කෙලෙක් ෆානු මෙදිර කරමා අගන් මෙන්ගේ මච්චා බාවල දාපා අනික අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අගන් මෙන්ගේ තරෙන් කොම් මීගේ මච්චා වකිවකින් كيرت القرآن إن وتا وحيك بس فل بعوالة بيكينون إكمل ألقن من قتريا هريا من قتريا رحمة كمجا محمد صلى الله عليه وسلم فنبي إما ألقن من قتريا كيت الله سبحانه وتعالى إكلان جا أمر فلتا ألقن من الفور كرم بدر كرم فراتكي الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إما مي حيا على الصلاة كم يقولني كمن تروما إيه رسول الله كفان رسالة إبس رسالة ثابت كرم فوقا دين كيمن تروما كيرت الله إنك وانت كيمن تروم إيه نماذج أونجا إهمني الله سبحانه وتعالى كيمن تروم إيه فوقا ميقوالني فلاحا الناشئ فلاحا أوسوغني فلاح تبامي أوسو الناشئ فلاحكي كباتو فلاحكي دائمي قتجا دمت بينه بود نعمة دائمي قتجا دمت بينه بود نعمة دينهم سلام بهم إما إنجي تشكي إكلا الله سبحانه وتعالى كيمن تروما قوالون نداء إجابة لبجية إيه تأتي فلاح لبفير وتنين قد قدنوانا الله سبحانه وتعالى كمن تروما إقوال بين نداء إجابة دينهم إيه فلاحا أوسوغنكن ديومي الله مانكي نماذا أوسوغنكن ميهك إدا ديوم إداني سلامتا دمايا إنا إداني هيوكما دمايا إنا إداني منجوما كاميابا دمايا إما الله سبحانه وتعالى
amurfula bon lebum kamiyaba falaha dinne ma salamata najata mihura kam liman anani den mi falahu ke wahkin ad salame kon salamatto ukhrawi salame daima demi onnani vi salame eggotakavs nimigen nudane ni'ma ima mi ni'matun mi falahu eba hadan kodde akhirat duwas eba hadan kodde algon men marumun kirtu Allah subhanahu wa ta'ala badal Qur'an ekan ima akhirat gwa ke oti isharatu geneifa ema mi den ege foga anikavs ekla itura tawkid kurman itura bar genaw mattaka den anikavs mi takrar kurani Allahu akbar Allah subhanahu wa ta'ala wadigem makan isabit kurani eklange bur mate irfarat nekkan isabit kurani eklange emme mate irfarakam e muaddin adan bangi gwa faran e hekiwani emima migotum balayaruga mi bebe from vidalwani migotum balayaruga adanuga nat bangiga aqidage naganu masalatan ekilowege hingejje den ha miyaga bangi migwani namadu wagat wadijkan i'lan kurmattaka namadu wagat wadijkan i'lan kurmun namadan aw mattaka mi gwaleveni ema gwalo mingeni konchito gwalo mingeni jama'at ge namadan annashe mi gwalani ema ingechiki mi islam dinaki jama'at barala dinekan ekwerkam barala dinekan ebbawantakama ekadigandakam barala dinekan islami mujtama'aki ekatigandakkan ekacchekan baabavume bakiwakumen onna jene etchenunka den hamegata mi bangi gwalemu mi ingechiki islam dinuge sha'airta islam diinuga faal kuran je kan tak hunnane kan ekandatta faal kuran jene kan namaduge jamaa mi qaim kurwani faaluga Allah subhanahu wa ta'ala algon qurair kurwe alkandatta sirruga kurima ikhlas tarikama bada magfaye gendani ekama kos baikandatten ebaje hama kaneligen ebaje faaluga koro hajj nowen sirrugay namaduge jamaat qaim nukurwen sirrugay rammamo rodwes ehn mihuna eki hifar eh mihuna bawarumun oti hama mihuna ki barumun oti ekam faalu korefa ema kantattakin ebori ekantatta faalu koranje mane ki algon men hamekani algon menge hi fahir kofa nimmalage nufudene nikan har adun algon men bunun jehene timanne ki muslimeke ekan i'lan kuraven jehene ekam laduganegen nuwane ekam nukuregen nuwane ehma algon menge akhlaqum wes eh mihun gaatuga nikan har adun bunaven jehene timanne ki muslimeke mane ki muslimako fenumun muslim no mihun naves muslimun naves ingin jehene eneki muslimekan kineto ingin jeni enege akhlaqo enege sifaim wes ingin jehene enege saaf tahir kamu ena wagta farwatarwa bumu ena mihunna muamala kura irga tadwermu ikhlas taramu wafataramu ima mikanta muslimu keben mihunna fennan jehene mihunna ingin jehene enege diri umaki enege muamalataki mihunna islam deen banuma deve da'wataka ban jehene hame ekani ikhlas tarikma ekiga sirruga kolleve alkantakun nufuddene ikhlas tarikma ekiga wara gina alkantak kurwene sirrun kurun emme edevigem walkantak hunnana ekanta tafalu nuko kurun ekama kos ege itunan ebore kanataken faaluga kuranje ima jama'atu ga namaz qaim kurum mi egotum faaluga kuranje kemen ima ekanta kurumun algon minna bunwe kala tiwanne ki muslimeke muazzin bangi gwafara gwalani ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah e bangiyan ijabade farang ena amali gotun nikama ihadara gwala fada timanna wes sekiyome Allah subhanahu wa ta'ala fi wa ilahakun wakama timanna wes sekiyome muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allah rasulakama ima mi amali gotun algon men gitaren komi kos bunun jehene e alan algon men faaluga kuraven jehen adin mi bangiyaki alkama gulifawa kame namada gulifawa kame ehma mi kahingi menifawani alkamege gotuga mi fiqwerin mige hukmamaduga ballamaruga bayin almerin vidalwani mi sunnatake sunna muwakkadaike anaba almerin vidalwani mi kifayatuge fardake haqiqatuga algon men ege tafsil dana ege mi dalil takabbalaruga mi hamekane sunnatake bunwe kanne kiveganto bunawen neti ei ebbes rashigge mihun emmen ebbaswi bangi nogowa bangi gon dukollu man emihun ebbas kiyafa ekan dukollafiya emihunna majbur kurwene bangi gowan
adikumato hakim ee islami ummatuge emme mati iveriya ena jehene emihunna majbur kuruwan gada bar beenun koggembes gada bar kiyawrakato beenun karmi emihunna hangram kogge menwi erasuga bangin goen netijjiya emihunna hangram kogge emihun baliko faves erasuga bangiga adu fileven jehene ehima mi haqiqatuga sunnatakabbur ma mati kame adikumato algon men misalaka muslimun jihad kurmattaka kafirun rashka dairuga erashun bangiga adu vijjiya algon mege kanita jeheni ege urayella emihunna ka hangram nokran wanake ei islam dina idukolo rashen nune ehmima bangi mihimrani aadaage sunnate gotuge nu bangi himrani haqiqatuga baragina ilmari midala wafadain kifayatuge farduge gotuga adin bangi ge muhimmak mamend asfa hadith fultaka demu kuriga baragina ilmari midalwani bangiya bangi dinuma kamed dinuma mi dekanta ma molu ituruwegen be imam kam ware maake namaduge imam kon kurma buren bangiya kamedunu molu ituruwegen be de mihim bidalwa beefum bidalwani kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi khulafa ar-rashidun ge mebefum bangi ebefum goy nolabbe enmas ebefum ekan nukurebi ebefum ekama bagutunatime kamaka smi onna erraye ekamako haqiqatuga bangiya buren imam kam maki ma bodu mas'uliyate ekibegento ima bangiya ki amanataka hawala fawa farate fada mane ki ena ada kurani amanate ekamaku imam kan kura miha ena ada kura kanta ki ekaman ena jamin wanjihe kame engotaka dannawana algon men getirege misalaka miha ko miha kan amanatan hawala ko fiya emanen ena ene rakka kurvene emrangalan e amanatuge aga ekashigem ma daraja rakka koffa bebima enega mas'uliyatu ti nimifa den ege fahum miha ko as waga ko as e waga gende kam gaves ekala e rakka kur miha amanata hawala miha ge ihmalen ne ekama ko waga ko as ge falalagen e waga gende nuwata bingel men asgen eti gelligen de nuwata kommes tufanan asgen gelligen de min ebbes halega e amanata hawala faran nujene ege badal de kashe amanata hawali faratu ihmale farwa kodo kurmen neti den ena eraka kuranje mehegot ga raka kur mafahu den e amanata libe gellumaka ena mas'ul wa kan nujehene egot kas nujehene emima islam dinuga amanata rakatiruma amru kurba fa adi amanat e hawali kurmi hune ege werinna raddu kurma mi amru kurbani ekamako ya khilafa bain halatan annane miya tafatu jamin wanje halatan annane salaka darani algon men gitere me ko daranya nagafiya e daranya algon men negi faasa ko nota negi echen hifangos e algon men kitam tangala karaka ko fa algon men ge ihmalen ekkam gavies nekam gavies komme gote bies e algon men jamin wanje mane e algon men ada koran jena amanata tafat e algon men ada nuko wane ham ebis goto nonnan mi waga mi ka as nagagen dekam gavies mi tsunami asking eti oya de kam gaves komme ko tebes ei jamin wan jene che misalaka e daranya ne gunechki egatun mi amina ba ke amanata hawala fa mi haya jamin fa mi haya tafatu imamaki jamin wan je mi he mane ki ena kura ku suge itura ki kuranto ama umumunge dar feterin mi kura ku bes furham wegen dani ene kiben allah subhanahu wa taala ene thawab de bana ma yaqin sirad karviya enmes eneki mi huriha kamaka jamin wan jemi ekamako muaddinaki mahingwa mihaki amine maneki amanatan ada kura mi ene kurwena merangala kanta kurime oti nimifa emima mi imam kan kura mihaki ma bud mas'uliyatin uflamihi ema mas'uliyatin uflamihi ka bative midemeduga ham yaqinus tafaten oid unnan komegas bangi gomaki ege thawab matiregen ba kamen bangi gwa mihaki muaddinaki e mihage daraja warmatir mihe emima ashabe kalunge tereges muaddinunge kotuga faakurweni waram madumad bebe fule kirtma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge muaddinunge kotuga faakurweni eklek faanuge muaddinunge kotuga mashhur faani hameken hatar be fulun maniki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge muaddinunne mi laqab mi sharaf deifawani hamekani hatar be fulaka ei ade algon men emmes dana bilal radhiyallahu ta'ala anhu warda habash karage aslum wadagen hunnawi
Bilal Gifan, Bilal ibn Rabah, ikle Gifan ki emme furtama bangi goi bak Rasulullah Gifan sallallahu alaihi wasallam amr fula emme furtam bangi goalebi Bilal Gifan ad Rasulullah Gifan sallallahu alaihi wasallam awhara surg wadagat maddandam wes ikle Gifan hunno Rasulullah Gifan go muaddin gotuga adi Abu Bakr Gifan awhara mandam wes ikle Gifan muaddin gotuga bangi gom ga de hunnavi ennames riwa kurve gotuga wallahu alam Umar Gifan khalifa ka maswadagat Abu Bakr Gifan awharamu den ikle Gifan ekanda du kallabi ay Rasulullah Gifan sallallahu alaihi wasallam taka ikle Gifan koddebi kame den Abu Bakr Gifan taka ekanta koddebi ay sabaki Abu Bakr Gifan ki Bilal Gifan minimum koddebi fara ennames den ege fogo Umar Gifan ge dosturga ikle Gifan ge bangi gom du kurbafa sham kare jihad wadagannavi den wahaken owe wallahu alam ege صح كما كما واه کا گونو تو بلال گفانو افار مدینہ امروڈا گتیما عمر گفانو مس ادی حسن گفانا حسین گفان رضی اللہ عنہ ام بے فلنگ ادوڈا گت مدین ادو ہگا اکلے گفانو بنگی گوالوی مسجد النبوی گا تبے فلنگ سنگوڈا گنوانے algon menge amilla tajribaim wes ma kuriga adu algon minna nikan gina adu e hunna ecce e adu niwi hirfa den taslafa adu unima algon menge hitan annani ekkala e eccen adu e mundiya duwaswar misalaka algon menge terin niyak misalaka rambamo geretan ihya kurumuga mi qari madagen wagen qur'an kiwa adu ahamun gos rambamos nimunime sama egotak kiwa qari gadu wijiya taslafa tangrani ekkala ihya kurmatta kan beve jalsa tok mati egota hama ihim ashabe kana ekanta egota hingangendi bilal gifan radhiyallahu ta'ala anhu ardami bangi gwalabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayapulga ekmoga abubakar gifan rasulga den eta duhe faitu mafoga ekkala anekamis ekkala adu ashabe kana ibigem midani madina ge ansari be kana muhajir be kana ehima ebe fulunge hipla kon kametto ebe fulunge hipla verigen dane ebe fulunge hipla verigen dane rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayapul විවාහක බුණාගතුන් බයි බේෆලුන් නම් හීෆලුයි අනික රසූලුල්ලාහ් ඉක්ෆාන එම්බර වඩාගතියේ එම්මීම හුරියාෙම්මෙ මදීනාගේ හුරියාෙම්මෙ එමී කුරිකම කුරන් හුරියාකම දුකෆා වගතුන් ආස් මස්ජිදුන් නබවිය වාකි බුණවේ ගොතකම් වාහක ආස්ෆා වගතුන් වල්ලාහු අලම් ක්‍රිස්තන ෆදන් අල්ගන කන්නේ ඒ කියාවරගේ සහ වාහකකම බුණවේ ගොතක මුලි මිස්කි ෆුරිගෙන්දිය හුරියාෙම්මෙන් අද එක්වෆාවා අසරුන් රොන්තිබි එකිවෙන්තෝ emmenge hitam mi berwi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosar ekle faanu ga hayat pulu ekle faanu wadagan nevi kama mihunna mihiben diyai bilal faanu ga adi wadagatmo tumegas bilal ge faanu ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga muaddin ade muaddin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga muaddinun ge tereng emme arahunne befulki e den vidan den devana befulki ibn maktum ade ibn maktum aki quraishun ha ge befule Makkah ge Qurayshun ha ge befle ade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme furtama islami bebe fun getere himno dagen wa befle te huriya befle ingu dagen wa na kitma Allah subhanahu wa ta'ala kitma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itab ge basful abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma mi basful wahi kurba fonnani mi ibn maktum abegatum ade ibn maktum ge namaki ibn maktum maniki maktum ge mammage firihendari ema maktum ge dari firihendari mikile faanu ge nan flaame de commis member ka khilaf ve bain an mer vidalwani ay abdullah ye an bain an mer vidalwani ay amr we ema abdullah ibn maktum no ta amr ibn maktum komegas mashhur foni ibn maktum ge namo komegas mi be flaki ko den fadan rasul be flaka be ga to rasulullah sallallahu alaihi wasallam aitab ga rasul allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabafa matir ma sahabi agol men huriya men danam akir ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam siratun agol men fenigenda haditha rasulullah sallallahu alaihi wasallam makkah ge mushrim terin wara bodun kam ga himine sharaf veri miha kana ota bayaka rasulullah waqful dakwan innawanikom mi ibn maktum wadagen danwani wage kalek faana bawale fawa wahin timan kalek faana kiwade bashe ade kalek faana ugnawade men danwani komegas rasulullah sallallahu alaihi wasallam benflo danwani mi quraishun haage mihun na dinan hijjeseto ekam masak promundiya wakute ekam ga mashghul wadagen inne wakute
bunime gotu ga riwayat ga aswa gotu rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqfu dan ko inawi ubay ibn khalafa em bay riwayat ga boy waqfu da ko inawi abu jahla adis quraish ha bay bodun nay komme gas komme miha kam gaves rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqfu da ko inawi kom miha kam gaves quraish ha ga bodun gitaren himne bay ema rasulullah fan benu fulwi bodunge hitta islam deen nur weddeveto ema ibn maktum wadaga mikura viswanu eklek fan undu fulwi ndu fulwi eklek fan mun fulu amra labbi ema ekama allah subhanahu wa taala kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam aitab bas mi wahi kurbani ema bisna wadaga nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam edi wadaga ti quraishun haage izzatter sharafter bodat mi hunna islam deenuge matwerikan anjadi emihun dina bedeta masay kuran ehma ekamattaka ekle faanu mi lofan ibn maktum dukal labbi ehma al-imam ibn kathir vidalwa fonnane ehma allah subhanahu wa ta'ala kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi kama guli asfa ayatawga mi irshad debbani sharifunna haqirun aniki matweri nasab gotunna jaho gotum matweri mihunna efada matwirkam nolibiwa darmi hunna hama ibbareke mustandina faqiruna hama ibbareke emme matimi hunna nikmatina hama ibbareke jahu gotum matimi hunna agas jah nemmi hunna ibbareke nasabu gotum matimi hunna nasabu gotum dammi hunna hama ibbareke kudakudina bodmi hunna ves ibbareke angunna firunna ves ibbareke manaki islam deena gwalebumuga islam deena da'wa dinumuga ibbes tafatin o egennuane hima mi algon membes dannan bejje haqiqate bay fara nota nikan gina faran algon menge terega mashhur wegen daane duniyege kommes molo miheko islam deena banitive ekama algon men ufa qur'ane ekama algon men handanatta nam aadaage mihun etabbe islam deena ebwade hima islam deena miheko waniti algon men kom miheko wankam gavis ufa qur'an jene ekama ko islam deena da'wa dinumuga hamekani mi molati mihun ad-da'wa ad-difa muslimina ad-da'wa ad-difa ilmirina ad-da'wa ad-difa derane kemate faqirunna jahilunna nukiwat mihun algon me egotu ko ihmal ko genwana ehmi wanikan ginafara islami da qawm taw gitarege hingakame kiwagun nukun kudin islami da'wa deshe kiyafa mihun gina konta ka dan to benuni brane amerika she europe she amerika europe ekanito mihun lani adam ge dari ngulani islam deena haqqoge maga tabaw mattaka beenunje pa mihun ebole afrika ge jungle tawga asia ge farwatawge matiga wadi tawge terega hima bisna wadagenwa europe ge mihun khasukun ireland ge mihun adu mihar dekun korea ge mihun emihun ge baatul deena gwal mattaka edani kontandar kattaw afrika ge mihun gata gos e hanafa sahara hanafa sahara ge terega anabafara bo jangali ge terega anabafara hanguramya hingumunda sarhattog terega mihun elu mundani anabafara kandu horosko bisna wadagenwa mihun tafatantana wasay kor mundani ehin uleiruga ege mihun maru mundani algon me dadi ihaddu gendie khabarai misalaka india ga e miule mubashirun ga mihun missionary mihun gutre australia ga mihun maralan waqes mashhur gendie khabarai komeks midanne efade mihun ga batal din ta fatar mattaka haluwi kama ko mihun harakatir mun daruga algon me mi ulani bar ginafara mi fonwoni ingres wilata amerikaya ginafara mi fonwa mi hegen nudannana etantan ge mihun ge bahe den beenuwana tarjuma quran mi heko tarjuma quran mi ha ge nunnana islami al shar'i al mutawge background e ehima mi islami da'wat ge da'wa algon me mistakono forko din mattaka akura harotta bekar wegen tani mi ekkame anekame ki ham egota algon me mi ibnu maktum magulin asfa hadza algon menna faakuran jena kame nikan gina faran algon men geterega algon men nuuna sehen qawmtagas nikan faakura kame kommes miyako diimberi wegen emiyako diinan asiya algon men hiwani e islam diinan libun mabod nasrahe e islam diinan libun nasre kom miyako islam diinan akam gaves ekamo ko ebburan bodan emiyakal libun nasre emiyakal libun kamyabe den nikan gina fara bagotki mifadain anna mihun irkolokun emihun ge iman kam ge badikashkam kannenge hama kurige maqama rujuu avedane algon menge terege seka hingafe bori bay mihum burga alafa burga nagagen anekaves komes drama kul mattaka
fursat hodakan algon men ebenge mikala kantago algon men kommen hitam kurakan nujen eme kivengento algon men balambi islam deena gaagolu mattaka islam deena aw mattaka ebege shauq werikan ebege hituga lobi kekemunda mi farata zuwanuna kurkudinna badti mihuna muskulinnes emihunna deena gwalambi emihun deena hijje seta masakrambi e masaka kurairuga emihun hijje faden emihunna mukhatab krambi egotuka vis emihunge balifa balafa e balifaga hifafa kalemennaki narakawante verine bunu miyama egotuka sege mane kamenno adehima algon men islam deena da'wa dinumuga algon men jehne buddhige beenum kuran algon men jehne Allah subhanahu wa ta'ala algon men debba fa irshad matin amal kuram adakom megas den kit ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge muaddin ge tere ana beflaki abu mahdura kiya befle mi kurin den newna mi beflu bilal radhiyallahu anhu ibn maktum radhiyallahu anhu mi beflu naki madina ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge muaddin gotga tibbe beflu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hayat pulga beflu bangwala mungendevi den abu mahdura ki makka fatahu mafauga rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam wadagen befle makka ga haluren tere himnu dagen na befle ekle faana ki bunwe gotga waran adufu riti befle rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka fatahu kare virus en islam enwe den ena islam no huta rasulullah sallallahu alaihi wasallam enage adu eveni enage adu rasulullah iwadagen noni enage adu iwadagen noni bunwe gotuga bangi ga adu ufulumun ena bangi kopi kon e bangi ge kalimata beenun kura adu rasulullah ibada gati kom bu ekshigime wallahu alam kom e adu ibada gati rasulullah sallallahu alaihi wasallam ena gennawani gennawa fa ena ge boluga firma lawa fa ena ge memati ga firma lawa fa ena rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam deen warma irshad debane devu mafauga bangi ena dasko debane den e bangi dasko devu mafauga ade bangi dasko devu mukuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam ena hedu ako debane ema hedu ako devu ena kita Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmat fulun islam bu mafauga makka ga rasulullah ga muaddin e gotuga makka ga bain gwala bumuga eklek fan de mihunnavi den makka ga eklek fan de mihunnavi bilal ge fan radhiyallahu anhu madina dukrabba sham kare wadagat ma jihad wadagat nawanden emma den bilal ge fan madina dukrabba wadagat tima bunwe gotuga den masjidun nabawi ge muaddin kam iskuravi mi abu mahdura radhiyallahu anhu den algol men bangi ge tafsil tak dairuga hinnane bangi asfa onnane de gotaka egotaki mi abdullah ibn zaid mi bilal gifanu bangi gwala bagoy ane gotaki mi abu mahdura bangi gwala bagoy ima mi de gobbe sey sahha de goy bangi hameken asfa onnane mi de gotan enu gote nonnane den mi rasulullah gifanu ga muaddinunge timbe fulnaki den mi getere itur koroya be fulan ay sa'd al-qarad kiya be fulan enage aslu nam flakam ga bunoni e sa'd ibn aidha sa'd al-qarad ay mekani qarad aki mi kuri zamanuga janwar ge hang geri bakari jamal chi ge ham benu kurmataka e han dibag kurmataka erwes benun qur'an baki wattere ge madda mehar mizwan galgan me tafat wattar ge chemical madda ta benu qurafaden erwes mi benu kure tafat wattar ge madda mi hunan nege fasiha nege fata madata mi qaradaki batterege gagun negeve mi fada maddaay den mi dibag kurmattaka beenum kurwe madda me maddaki ema mi qarad e mi ke madda nikangina vikkam ulube befula mi saadaki ema mine kuni sa'd al qarad ema sa'd al qaradaki bunwe gotuga ammar ibn yasir ge ale ammar ibn yasir minimum kurwe befule den ehem bay riwayatoga bay anwar vidaloni ansariya bekalun gitani komes befulak minimum kurwe befulake komekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi sa'd al-qarad ges iklek fan gabaluga firum wafa iklek fan barakal Allah subhanahu wa ta'ala barakal lam du'a ka dafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hamjat sawani sa'd al-qarad ki quba miskituge masjid quba ge muaddin kama ima rasulullah fan sallallahu alaihi wasallam muaddin gotuga sa'd al-qarad damihu nabi den baragina fara bilal radhiyallahu anhu madina nukmadaga nawakam ga wanam rasulullah fan ga hayapugas madina nukmadaga nawakam ga wanam sa'ad wadage masjidun nabawi gos bangi gwalaba kama bani mi den mi sa'ad al-qarad amhari kam bani hajjaj ibn yusuf ge dosurga ad mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam muaddinunaki muaddinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
එම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මුඅද්දිනුන් නබුමුගේ ශරෆ් ලෙබඩාන් ෆා බේ ෆොන්නකි මි බේ බේ ෆොන් දෙන් අද අල්ගොන් මෙන් මිය දොහම එක නදමා හිඟා mi bangi gawun mota muaddinun ei konfada baitto konfada mativeri kametto bangi gawmaki kitma rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karwani hadith rasulullah faange etan hadithakun ebay bangi ge mativeri kan bank kodde ba egiteren bank hadith fultakun bank hadith fultan hana kurmu fo galgun me med gawakani malana ade den algon tiwafan ge maalumat atakan dannawa huriya hadith ki israt kariya صح حديثا أدرس أدمي حريا حديثا بس نقاف فناني فضيلة الشيخ الألباني صح كما نوت حسن كما بدال فا حديثكم أي فقه سنة كما بيس نوت الموسوعة الفقهية الميسرة من كما بيس حريا حديثك بس الشيخ الألباني أي صح كما بدال فا حديثك أي كتير إن حديثك البراء بن عازب برواكر وحديثك كليف فان بدال وني أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الكرمني الله سبحانه وتعالى إما إسفا بركة لبا رحمة لبي أدي ملائكة بيكنون إما إسفا بركة لبون أدي دعاء ربي أدي bangi gwa miha muaddin eenage adu gos nime hisaba eena Allah subhanahu wa ta'ala maghfirat debbe eenage adu gos nime hisaban eena maghfirat debbe mane ki kubato mane ki ilmer vidalwani eenage adu gos nime hisaba eena huritana mi demedu faafain furale fa bikamga vies ehuriya faafain enataka Allah subhanahu wa ta'ala fustawar debbane maneki eenage faafa ibuhutte gos eenage eena bangi gwala e adu ufula ufulumu eenage adu gos jehene emme dur hisaba eena ehuritana midemedu oti faafa infralefa misalakan eenage faafa infralefa enkama baanama ehuriya faafa Allah subhanahu wa ta'ala fuswade baane ade evvur madu faafa ekam gawana ma qinu suriya faafa fugan ade gitara ekala maghfirat ge sabun eenage daraja Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga mature gendan ade hema eenage adu gos nime hisaban Allah subhanahu wa ta'ala ene maghfirat labbe adi adu eenage adu ive komme faraten eena ebunani tedukamga deke eenage adu ive komme faraten barihama ei insane kam bes insane nun kam bes kafir kam bes muslim kam bes malaika be kam bes jinni bes adi jamaat takdes eena ebunani tedukamga bale eena ebuna bas tedukure maneki misala kafirun emihun kafir kammati ke tibidane ekam emihun ge hashegunge himre komme sel ek komme tissue ek komme le kole le fode komme maskolen hekiwana Allah subhanahu wa ta'ala fewa ehin ilaha kunekama ema ene ebunani ehen nunto bangwa miha bunani ki geto bangwa miha bunani Allah subhanahu wa ta'ala fewa ilaha kunwe Muhammad kifani ke Allah subhanahu wa ta'ala rasula ema e bas tedu qur'an muhuri afrat bas e ويصدقه من سمعه من رطب ويابس ei hiki kon oin etchekam gaves ro kon oin etchekam gaves mane ki ebbes ruhen furanen nen etchekam gaves nuata ruha furanon na gasgaha gesta janamara mismina mifada etchekam gaves huriha etchebes enege bas tedukurane huriha etchebes tedukurane mul kaun gawa huriha etchedukura bahin ei Allah subhanahu wa ta'ala fewa en ilahak nuakama Allah rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke eklek Allah subhanahu wa ta'ala ke rasulakama adi kaunu go huriya chen hekidene ekama hekidene algon menge hashitakum ves ekama hekidene enmes algon men Allah subhanahu wa ta'ala ngone ikhtiyar de baba he maganu ba mag ikhtiyar kurmage ekama algon menge hashige himene komme etikole komme maskole komme hankole min komme selle nota tishuen hekidene Allah subhanahu wa ta'ala ekama hekidene mi Allah subhanahu wa ta'ala dafa takiti ekama ehma algon menge sabun etikiti narakam mi wannani algon men Allah subhanahu wa ta'ala uradumu algon men محمد صلى الله عليه وسلم رسالة كافرهم دين صلى الله عليه وسلم حديث كروني وله مثل أجر من صلى معه أدي إينيا إكيغا نماذ كرا هريها إمنا أي درم فدا درمه إسنا وداعي نو بانجي غوا ميها إينا بانجو مفوجا إينا نماذ كرا كم غاويس هميك نماذ كرا كم غاويس إينيا إكيغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروني من صلى معه إنيا إكيد نماذج كراميهم مانكي كمين لازم إنه يقدامه هم يكمل بدان إما
e muazzina ekiga namadu kura komme mihaka libe dharma ene libene e maane ki enaga fatuga gina mihun namadu kuraka ene libe dharma ginwan ekuma ekkala mihun libe dharma ebdes ben uni nuwe hama komme mihaka libe dharma enege five fusion ituru wegen dan ema mi baingwa mihun oi dharma ge matwerika ena bangi gwa niyumun ene ayaki namadu kuran anna komme mihaka e liwegen wa hewkan enege five fusion ituru wegen edani eman enege gwa ekibegen to enege gwal mun to ijabadini ena gwali mun to emihun e ai enege ena namadu wogut wadajjikan angadun mun hanan ko din mun nun to emihun heri emima Allah subhanahu wa taala ene euriya dharmen edevani den ade anika Abu Darda riwayat hadith hulga qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min thalathatin la yu'adhdhinuna wa la tuqamu fihim as-salah illa istahwadha alaihim ash-shaytan sallallahu alaihi hadith karvani timmiha kutibejje tanegga mihum banginu gwakam ga wanama adi jama'atu ga namadu mihum qaim nukarakam ga wanama emihum ga macca shaytana veri vejje ema ingechiki bangi gon ei wajibekka den adi bangi gon hamekani jama'aten nettanega mihaka ekani hunneruges bangomuge dharma eboy ekam egeves molay turkan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kadaba Uqbat ibn Amir radhiyallahu anhu riwayat hadith ga rasulullah hadith karwani ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi shadhiyatin bi jabalin yu'adhdhinu lis-salah wa yusalli fayaqulu Allah 'azza wa jalla انظروا لعبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وادخلته الجنة عقبة ابن عامر رواكر وحديث رسول الله حديث كرفني بكري ميهبا ميهكو فربديج اكهاري تنجا فربديج كانكولجا اكني هورغن بكري ميهبا ميهكو اين نماذ وقت جههم بانجوا دين نماذ كرا بانجو مفوغا نماذ كرا ميها دكه الله سبحانه وتعالى عجائب ودغنوي الله سبحانه وتعالى عجائب ودغنوي معنی کہنے الله سبحانه وتعالى روح ودغنوي اکلانگ روح ودغتو الله سبحانه وتعالى انك مچ باوالبه دين الله سبحانه وتعالى وحي كرفانه الملأ الاعلى ملائكه بكرنا وحي كرفانه تمن رسكلانگ مي الايات بكلن دكودا تمن رسكلانگ مي الا تبكلن دكودا نواشه فاينا تمن رسكلانگ دك بيرغنه بما اينا بانگي گوا نماز قائم كفيه اينا بانگي گوا نماز قائم كفيه اينا تمن رسكلانگ دك بيرغناتيه اهميما تمن رسكلانگ اينا مغفرت دبافيمه اينا تكا تمن رسكلانگ غريا فافه فسوا دبافيمه ادي اينا تمن رسكلانگ سورگ بددافيمه انك الله سبحانه وتعالى اينا سورگ دبا نينوا ايمامي ekani huri kam ga vies bangi gwafa ege fauga namaz qam kara mihan hoy matir ma dharma den kumato bangi ki e bangi ga aduyumun shaytana dura fila matir ma engume ema bangi gwa miha ga aduyumun shaytana filagan dura kawana rasulullah kwan hadith karba hadith fulga abu hurairah riwayat ba hadith fulga mi angwani رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربني إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلق معنا قموني ادمی متفق علیه واقعی می امام بخاری مسلم ابو داود نسائی میرا به روایت کروا حدیث کو معنا گمانی نماز گوال وجیا معنی کہ بنگی گوال وجیا نماز گوال وجیا شیطان فرغس دی فلا دردوانے شیطان فرغس دی دردوانے ادوائرگا این ادوانی اینگا فرغس فراتم وابیر کرمونه ಅದಲ್ಗೊಂಡು ಮಿಂಗೆ ತಂಗಳ ಹುದುರು ಬಾರುವ ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ಮೆ ಆದಾಗ ಬಾರುವ ಅಂತ ಕನವಾಗ ಮಗವಾಣಮ ಫೋಡಿ ಜಹಮುನ್ನೆ ಏನ ದುರದ್ವಾಣಿ ಕಿವೆಗೆಂತೋ ಹತ್ತ ಲಾ ಯಸ್ಮಾ ತಅದೀನ್ ಏನ ಬಂಗಿಗೆ ಅಡು ನೇಹ್ ಮಟ್ಟಕ ದೆನ್ ಬಂಗಿ ನಿಮಿಜ್ಜಿಯ ಅನಿಕಾವ್ಸ್ ಏನ ಕುರಿಮತಲ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಮಿಸ್ತಕುನ ದಿಮಾಂಗ್ ಅಣ್ಣಾಣೆ ಅನಿಕಾವ್ಸ್ ಕಮೆದ್ ದೆವಿಜ್ಜಿಯ ಏನ ಫುರ್ಗಸ್ ದಿ ದುರದ್ವಾಣೆ
අනිකාවස් කමෙන් නිමිජ්ජියා දෙන් අනිකාවස් එම්බුර එන කුරුමතලා අන්නානේ එම්බුර අන්නානේ ආස් කොම්ම මීගස් ඒනගේ නෆ්සා ඒනයා දෙමෙද වදේ ඒනේ වස්වාස් දේනේ මිවෙනි කමෙන් හඳාන් කුරාෂේ මිහින් ඒන නමාදු කුරා ඉරුගා හඳාන් නැතිවා කන්දත්ත නමාදුගා ඒනගේ හිතන් අරුවා හඳාන් කොද්දේනේ දෙන් හඳාන් කොද්දෙනුගේ සාවුන් ඒ මීහායන් ඔලුන් අර ඒනේ කුරවනේ කිතර රාකඅත් කමෙන් නේගේ ඔලුන් අරාගම් මෙදවරවානේ එමිම අද මී බංගීගේ අඩයුමුන් ෂයිතානා එෆිලන් දුවනි කීවෙන් තෝ ඒක මි ඔන්නනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කියා ඉලාහක් නුවාකමුගේ මි හෙකි මි ෂහාදා මි හෙකි බස් එම එහෙකි බහදුරන් එන දුරද්දුවනි මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කී අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රසූලායි එම මි ෂහාදායවස් මි හෙකි බහවස් එන දුරද්දුවනි දෙන් ඒ බංගි නෙමු අනිකාවස් වන්නනි එම ඒන එක්ගොතකස් ගාෆිලන් නුවාන ඒනගේ වظيفා අදා කරමුගා ඒන එක්ගොතකස් බලිකට්ටෙන් නුවාන එක්ගොතකස් අල්ගොන් මෙන් මි හදාහෙන් බයිෆාරස් ෆෝන් සලාම් නෙවා අනබාෆාර බොඩ කන්තකා ගුලේ චුට්ටි නගාෆා අනබාෆාර දෙන් ඔන්න ආදාගේ චුට්ටි නගාෆා මිකාල චුට්ටි තකේ එක්ගොතකස් නුන ගාන ඒන නිකම් මුරාලිකම හිවාකම එක්ගා ඒනගේ වظيفා අදා කරාන කොමාතෝ ඒනගේ වظيفා කි අල්ගොන් මෙන් වාවෙද්දුන් අල්ගොන් මෙන් න වස්වාස් දිනුන් හේමගුන් අල්ගොන් මෙන් එක්කිබා කරුම් එකම් කරුමුගේ ඒන දෙමි උන්නාන එමීම අල්ගොන් මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ හදරතුන් මේ සලාමකන් එදෙන් ජෙනි මේ ෂයිතානාගේ නුබාකමුන්නා වස්වාස්තකුම් එම බංගීගේ අඩුවමු ස්නාවන දාන බංගීගේ බරකාතර කියන බංගීගේ අඩුවමු එකලේක ෆිලන් දුවනි හැම නෙම්මා එකීක එම්බරි එබාදේ දැන් අනිකාස් කමත් දිනමු මතක අඩුවමු ෆිලන් දුවනි හැම කමෙන් නෙම්මා එකී එම්බරි එබාදේ ආස අල්ගොන් මෙන් නමාද කුරා ඉර්ගාවස් එමේ එකලේක අල්ගොන් මෙන් නාව කෙන්නුවේ වකිනු හොරගෙන අල්ගොන් මෙන් වස්වාස් දෙන්නේ හැම ඒගේ කුමාතෝ ඒගේ හල්ලකි අද එකමට්ටක අල්ගොන් මෙන්න එරන් ඔලංග ෆියවලකි කී අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ දික්ර කරුම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ හදරතුන් ෂයිතානාගේ කිබෙන් සලාමකන් එදි දන්නවම් අදින් අනික බංගීගේ මුහිම්මකන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි ලව් යඅලමු الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا رسول الله كان حديث كربني ميستكنا بانجيا أدي فرتما صفا ميديتي ماتيريكان إنجفا إديتي هود متكا إميهنا قرأت لهم فيها إهنغوت النتيجة كم غوانما قرأت لاج مس إكان هوديه معنى كي كم ميهكوس أن آس بينوني بانجي غوان دين إميهنغ تريجا بانجي غوان ميهكو اختيار كرمتكا إكان حلوا كنا قرأت لهم فيها إما قرأت لاج مس إميهن إكان كوريه دين هم يقول تفرط مصف وريها من بس هم أوهن نماذج آس فرط مصف فرالم بينوني ميههم إكيجا أو مجسابون داور ميههم أو مجسابون فرط مصف فري ورفرين جنا ميههم أو مجسابون فرط مصف قا تبيني كم بيتو بالمتكا إكان حلو كرمتكا نين قرأت لهم فيها إهن قتة إما ميههم قرأت لاج مس إكان كوريه إما مهما مي إنجني بانجي के मतवेरी कमा फुरता मसफ के मतवेरी कंग इमा मी देखन तोगा वा माकन एक बरकात रे कमीस तकुन एकम गावाणवा मीस तकुन एकम अवश्य गणे कुरात लागम नेनुई एकम हल्वाने गोत नेकम गावाणमा कुरात लागम समी एकम तहल्लु कुरी है एकम मिकम इहावस अमी अवश्य गति है दम्यांगवनी वलौ यअलमून मा फी التهجير لاستبقوا اليه नमादन अवश्य गतमुगा बा मतवेरिकमा फादा ब्या मीहुन इंगेनमा एकमट्टक मीहुन एकक अनेका वादकम एकक अनेक वर एकम अवश्य है वलौ यअलमून मा फी العتمة والصبح لأتوهما ولا حبوا عشان मादा फदिस नमादुगे मतवेरिकं मीस्तकुन इंगेकम गावानम एमीहुन हतरस्फा जहाफा बाओ जहामु हतरस्फा ककुना जहाफा कुड़कुदिन बाओ जहाफदें बाओ जहाफावेस एमीहुन ए नमाज हाजिर भी है माने कि देफाई हिंगे फेमर ने देफा के बदलुगा तिंफा असागने जहागन तिंफा हिंगे वर देसने हतरस्फा जहागन ककु जहागन बाओ जहाफा मेनुई एनेका मिस्कितन आदेने गोते ने एम्बेजिया इफदा हालु गावेस अशान नमादा फतिस नमादा मिस्तकुन हाजिर भी है अदमी फतिस मी इंगिनी फतिस नमादा अशान नमाद मुहिमुकन अद हदीस के कुरी बेंग अलगन में इंगिदनी बंगिया अदि फुरतम सफा दमद
furtama safa mi kadaganta go mater ka amemaka ad algon wara kude che dannawala na furtama safa beegotun mi bangiya beegotun asfa adi ehen de hadith dannawala fa Abu Sa'id al-Khidri radhiyallahu anhu riwayat karwa hadith ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karwa kama ikle fan vidalwani la yasma'u mada sawt al-mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyamah hadith ful muradaki bangi gwa miha mu'adhdhin enage adu fora ebbes farataki e jinne kam gavies e inse kam gavies adi enun ecche kam gavies mi huriha faratake Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga qiyamah dum enetaka heki nudi nudane enetaka am yaqinu bas mi urachen hekidene mane ki bangi gwa miha e bangi ga adu fora ki komme miha ko qiyamah duhuga enetaka hekidene hekiden jehene nunto kiketo ene ebrone ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala fiya wa ilahakum wa kama timanna hekame muhammad gfanaka Allah wa rasulaka man hekame mi de kalima ene ebrone mi surga wadane de kalima am yaqinu bas ikhlas tarkama mi de kalima kya mi surga wadane emma e kalima ene ki kama e aynaga adu fori huriha faratake insi ekam gavis jinni ekam gavis adi en etchekam gavis qiyamatuga do enen hekidene ima Allah subhanahu wa ta'ala etakitigi hekita qabul kurban kurba firad kuriya en Allah subhanahu wa ta'ala rahmat fulum en surga wadwane emima den Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangi goa mihunataka dua ko debafa Rasulullah kan hadith karwani Allahumma arshidil a'imma waghfir lil mu'adhdhinin Rasulullah kan hadith karwani hadab kraskala koy imamunna rushd debban deve mane ki rushduga tedmoga mihun sabit ko debban deve adi bangi goa mihunge faafa fussa debba fan deve emma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karwa hadith ful gamana ga menani qiyam duhuga muaddinun wahushi emme kandura usmihun kamage atwalun nas anaqa yawm al-qiyamah mane ki emme kanduratan ufulifawa emme kandurata digubeka wani qiyam duhuga bangwa mihune kandura digum ge mane ki mita murad ki emme maqam matweri emme darja matweri mihun wa qiyam duhuga emme darja matweri mihun kam ga minani bangwa mihune ad mi ngeni bangi ge muhimmo kayma bango mattaka e agum men samalwa minwar ekama daiwatwa minwar de mi ge terem bais hadith toga ade agum men ibige hingajje furtama safge waaka wasad furtama ge safge waaka rat kare kam farako annan enwes mitanga bar kuday cengal gon tiwe fonna danwala hibani rasulullah kan hadith karwani sallallahu alaihi wasallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala as-saff al-muqaddam waki is-saf imma istafa Allah subhanahu wa ta'ala barakalla wa rahmalla wa adar malaika bekalum isafga tiwe mihunna rahmalla wa ngadi Allah hadraka dua karbe den hame kota in hadith kam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith karwani law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu ade mistakunna bangiya adi furtama safga wa makma matverikan engifa den emihun bangi gomuga fursata furtama safga hurmuga fursata hodu mattaka qur'atun fiwa ehingote natije kam gawanama emihun ekota ekan ko gembes qur'at lagam emihun ekan e fursat hodiye adi bangi gomuga fursata furtama safga fursata algon danna beenu wa hamaken point ki bangi gwa ka adi nun me algon mirat kra adi kuriya genana bangi ge bab bangiya begato danno miolni bangiyeki ma ginabeka gone chennu kom miskitega bangone emmiheka ema I emmiheka nga fursata ekama ko mi furtama safga fursata ebe bawar mihunna furtama safga fursata war bawar mihunna onne irgaves algon min e fursata nikan gina nagalani namadan aso bay fara berugati beni adi namadan as berugontu bi maskita bankam gaves war gina fara ma ko ngam bebe fumes bara faatu gati bage sunne ko faatu gati boni haqiqatuga furtama safaki mi emme furtama anna mi hunga hatte ema mi furtama safaki eget waram matveri safe malaika bekano rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith wulta mi wafadain malaika bekano du'a ko rabbana mi furtama safataka adehin hadith wulga onnako tum firhenunge emme ma safaki emme furtama saf den yaajingen den onna saf den yaajingen den onna saf firhenunge safta ko tereng ma kan emme kudai emme faatu saf ha ege idiko angenon taka angenunge saftaoge terein emme maakam bodi emme faatu safu emme maakam kudai emme kuri saf ei angenonna fironna evves hurahen neti namadu kurantibe halatuga
angen almere midanoni ei angenna firhenna hurahen oyegen wata angenum wakitane ganawad kuran tiberuga egote nune erun hama fi angenum ge sam furtama safe me rangal safaka bani mi obe almere midalaka komme ge algon mi danno mele point ki firhenunge emme ma safaki furtama sab eme e saf hodu mattaka algon men jene mi algon men samalwa ekama dahimetiwa mane ki algon metene kommiye ko esafun tankole libijekam gawanam em miyekan etankole dukolla gannuwana mi danno mele point ki by far namaduge jama'atattaka safan safedumattaka imam miha gwalumum wes ekala hustankola ekam gaves wargina fara by wargina bebe fun kanta kurba gotaki nikan gina fara algona hama fene fare algona wes gotakanta kure foedan mi kurave gotaki jege unna miha etankole dakkala am hurtat ma amilla mihuravani farage vedana ekala jegor miha tankole bodu miha ka baati ve ene ki tankole mol miha ekama algon mena hi kurave ati ene etan devani mi ekotako skanta kurave mana gotanno namadan as mi safu edumuga kuriyen onna safakun tankole fenijia awan etan awaswe gannani ehem miha ka demi ekika awaswe gannen dekam gaves etan kuriya devunu miha etan nuga hunnani etan kuriyan nodevi fahun hisab devunu miha fata jene ek mas egotas masaleno mane ki egotas ehem miha kattaka dukurun ei mihalattuga onna kamen nune ayma namadan an furtama anna miha awa jene furtama safta furala hamekan onnane imam miha ya jegen tiben jeni kommis minwarakan ilmu huri fiqh wari mihum mane ki imam miha quran ki waruga ena quran nubakan ki vijiya e bunana deve fim waruge miha ka wanjene imama miha jegen etanga tibe mihunaki nuwata imam miha misalaka hadath wari vidane hadath wari haluga ena misalaka fiqh onnane istikhlaf ki aiche mane ki imam ko na miha hama mi siyasi istikhlaf nogata mi siyasi daira ke misalaka mi unna imam hakim ena marumun wata ena verikan durkom menani ena ke khalifa ena ke successor khalifa ke mane ke successor mane ki e kuri huri miha ke maqamang anna miha ima namada hunna imam es ena ma hadath ver vedana ekiyama insani to me nya kora to vedana kame gotos hadika mennu utur kamennu algan men amille kora kamennu e hal to gonnane gotaki istikhlaf kiya babe gonnane e kurwena gotaki imam miha ena misaka ati wudu gelune den ena daani dimme kuriga etanu maumum gitere mihe atuge hifabe genes imam ge maqam ge batan betima ena imamaka degen namadu qurani e mikana halduga mi imama jege hunna miha ingen jehene ekala kanta inge fada mi hun tiben jehene ema imama jege hunna mi hun kommes mimaraga fiqwer mi hun tubunge waran edebinga wakuma e rangalo gotaki en nuni den hama fardama sugaves mujehene waki malumiha ka tang hadakashe bodu miheka tang hadakashe nasabagotu mater miheka tang hadakashe maqamagotu mater miheka tandukra kashe nujene kotos ena nanden mitam babash en nujene kotos hama uriya furdamanna miheko e safuralane enemes imam mihaya jegen hunna mihun etanga tiben jene kurindene foden qur'an ko naswera ka danna mihun imam mihan olijiya kiwade marge mihun nuwata imam mihan midene foden kushakrojiya subhanallah kiade far subhanallah kiyaf enia tanbih ko debe ena roe fadu warga mihum adi imamiya hadath wargiya ena ge maqama gende fadu warga mihum kudukuda waake dannwalana midanwi mi fiqh warkan nemihum mikal haltu ka midatu bejja wana gotaki ene ken nengene mi woni kina kame engi hadithai al imam ibn al jawzi rahimahullah imam ibn al jawzi ki warabbud fiqh wariye hadith al mari tafsir al mugo enogna zad al masir kiya bod foten hadith al mugo enogna mawdu'at kiya बाकी बड़ फते ಅದು ಮಶ್ಹೂರ್ ಫತೆ ಕೊಮೆಗ ಇಮಾಮ್ ಇಬ್ನ್ ಜೌಜಿ ಕಿ ವರ ಗಿನ ಫೈತ ಲಿಬಾಫರಿ ಬೇಫಳೆ ಮಿದನೆವಿ ಹದೀಸ್ ಫತಾ ಫಿಕ್ಹ್ ಫತಾ ತಫ್ಸೀರ್ ಹದೀಸ್ ಮಿ ಫತ ಗೆ ಇತುರುಂ ಏನ ಹುನ್ನಾನ ನಿಕ ಮಿಜ್ಮಾನು ಗ ಮಿಕಿಯ ಸಮಾಸ ಅದಬೆ ಕಿಯ ವತರ್ಗೆ ಫೈಫೆವೆಸ್ ಏಗ ಮಗಿನಸ್ ದೆಫತೆಂ ವೆ ಎಫತೆಗೆ ಏನ ಮಿಲಿವಣಿ ಮಿ ಅಖ್ಬಾರುಲ್ ಅಜ್ಕಿಯಾ ಬಾಕಿ ನಿಕಂ ಬುದ್ಧಿವರಿ ವಿಷ್ಣುಂತರಿ ಮೀಹುಂಗೆ ವಾಹಕ ಬುದ್ಧಿವರಿ ವಿಷ್ಣುಂತರಿ ಮೀಹುನ್ನ ಕಂದತ ದಿಮಾಯಿಮ ಎಕಂತಕ ಎಮಿ ಹಲ್ಲುಕಲನೆ ಕಿನಕನ್ ಎಫತುಗೋನಾನ ಕುರುಗುಡ ಫತೆ den em faten onane akhbarul hamqa wal mughaffalin moya mihunna steek mihunge khabarta ego onane hama hagigetuga hingafur wahakata moya mihunna steek mihun kanda ko fay wahakata egetere ene himunu wafonna e bahake midennamani ene himunu wafonna wahake ki eduhega mihako imamaka mihako riruga ena hadath verwi begen ena midenna wahakata mihako istikhlaf kori enega maqam hemme gendiya mekala mihaki fiqwari mihennu mi imama hatuga hifafa enage maqam mi gendiya miha ki fiqwari mihenno
දැන් ඉමාම හදස් වරීම එනදී එන වුදු කරන් දැන් කොමෙකස් මීනා එතාංගා හුට්ටිගේ මිහිරි ඉමාම් මියා හුරි ගොත දැන් ෆාතුවති මමුන්න ගිනයිරුවගෙන් එමිහුන් කරුකෙහි ගොග්ගොතන් එමිහුන් එනෙන් ඉෂාර කරුවේත මසකුරේ නමාත් බාතුන් වහා ගොග්ගොතන් එන ඉෂාර කරුවේත මසකුරේ එකමක එන හේන්නේර දැන් ෆෝන් සුබ්හානල්ලාහ් ඉස්බා මිහුන් කී හේන්නේර එෆෝ මමුමුගේ හුරියායෙන් මෙන් ගිනයිරුවගෙන් එහෙන් ගොතන් නැතිගෙන් ඉක්තිදා කණාලාව නමාත් පුරියම් කුරේ පුරියම් කෆා දැන් ෆෝන් මා ෆෝන් දැන් එන ගාතුක මේ කලේ කිනෙගේ ජෙති හෙදි එනමුනි තිමන්නේ හීකුරි ඉමාමියා බුනිගේ තිමන්නේ මිතන් රකාතර කො දේශ තිමන්නේ මිතන් බලාල දේශ එම හරන් හුරියේ එතන් රකාතර කො එම්මිය කාසානති එතන් රකාතර කො දීගේ මියම් මික නංගන එකල ෆික්වර් නූමිය උන්න මේ ඉමාමා කාරීගා ෆික්වර් මියක නතිම් වාගේ එම අවුන් දන්න මුලච්චකි හැම එකනේ ෆික්වර් ඉදනේ කොම්මස් මිවර්ගේ තන්දර දන්න මිය ඉමාමා ජීගෙන් මුන්නන් ජේනේ එහෙන් නූනි දෙංගම ෆරතම සබුගේ එබ්බස් බයෙන් එබ්බස් මියක ખાસෝගෙන් නුවානේ වනේම කිතෙම්මෙ කිවාගුර මොළ මියකට ටකා ඉන්තසාර කරමට ටකා සල්ගොන් මෙන් එතන නොගස් එතන් හුස්කොම් බාබන් එහෙන් හදාගෙන නුවාන අල්ගොන් මෙන්ගේ තිමාග මියක නාති බොඩු මියක නාති මොළ මියක නාති එහෙන් හදාගෙන නුවාන ඒ කිවෙන් තෝ ෆික්වරින් විදාලෝනි මේ අල්කම කන්තෝගා මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කොතම කන්තෝගා ඊසාරෙන් නොන්නානේ මේ ෆික්වරින් ඛවායිද් ෆික්හියාගේ මානේ මිදන්නෝනි එහෙන් Allah subhanahu wa ta'ala kuttaw mattaka kuranje kantawga isare nonnane isar onnane enun kantawge enun kantawga isar ki hamdu libene kameke ekmako eka mifad kantawga isar kurmaki ei zam libene kameke mane ki misalaka isar kurmake wata isar kurmaki tima kamaka echeka beenu fa wair goes tima ge amil nafs fahata jassafa e mihun iskurum saraka algon menge tere miyeko algon menga tuka laare bori ekuma algon benge e miyeko elare maabada beenu kama enen elare den salaka ansari bekalum muhajire bekal namad kantak kurabi goy ebefun amil ebefun faqirum maabadati muslimin nennu ennume muhajire bekaluna ebefun hajat tirkama egwes ebefun hedu kurabi mi isar Allah subhanahu wa taala ebefun onnane mi madhaga basful wahi karba suratul hashr ga ema mi dunyawi kantawga ekam alkom kantoga ekotko mi isaro genwan akom kantoga misalaka fiqir misalos jasane mika kantoga zarakan safakum algom huri safuge kuri safum mifani tankula husko ema algon isar kofa emmi kan jaga dini en kam kun dana eva algon amille go sajaga furalan jehani hame gota misalaka wudu kurmattaka mehri algon gatuga algon ge milku dashuga bori fem podai eyin algon hame effar wudu kurwani ekaka wudu kurwani den algon ge akha ge bori wudu kar hame benu mefa ema demi hunaka wudu nukra komse ko taimam kuran jene ema algon ge amila nafs fata jasaf enen efen dinu kama kun dan ei mi alkama ka gulifa kama ka bati algon amille wudu qurani algon ge amille fen kama bati we algon amille wudu ka fa aneka taimam qurani masalenu enmes mi alkama nugul ekam gawana misalaka algon mengi mihal duga misaka hamane kan mineral water algon men benu kurani algon men kamdani mineral water algon menga ahas benu kurani mineral water algon duga tuga bore mineral water enata kunen em algon da milana fata jasaf ene dinu em ran kame ekma wudu kuranje halatuga hinagan je halatu mati alkama ka golfa em algon amila nafsu fata kan nujisse ene jasagen nuwana em hamekota furta eves tafakum ves tankulan ojiya egotugas amila nafsu fata jasaf em esko genwana hama awan etana deveto balani daruga demi eki gosgam ves ekakan etan libuni anek fata jene bekan nimuni egotuka ves timabur bodu mihaka molu mihaka qadarar mihaka etan dukafa ena fata gunaka nujene hama awan etan libeto masai qurani mi alkantaka gulige ekan onna gotaki egotuka ves amila nafsu fata jasaf kanone mani denevi alkama gulige kantoga isar kogge nuwane isar kurmenne ema alkama nugule kantoga isar kurunge edevigin wakame ekam alkama gulige kantoga isar nukurunge edevigin wakame ema algon men wargina algon men nedeve gotan isar kurwe masale mi furtama safge masala namaduga mi safedumuga ema safedumuga algon men jeni abudwis furtama saf furale wetu belan ekfoga den hur safta ema emme hew safge furtama saf den ajeng saf den furtama safum wes emme hewani furtama safum wes kom safum wes emme hewga mani kana farai ema hagiyatuga ainumere midal algon miwaka adi tankala fon mige ainumere midalwa basfulaaki dannawana komme safes fattani imam mihaya hamai imam miha dimalu ekma furalani kana furala fa den ba furalani ekotuga algon menge terega mashhur fon nogata bebe fon vidalwe saftan haddawani imam miha dimalun defran hamamegen dagata kashe enenu saftan hadamwani imam miha dimalun furtama kana afrikan dagata den eke foga ba afrikan dagata ekma komme safes sedum kurige e kuren ona saf furala men jehen
එකකියගෙන් તો කොම්මේ සෆ වෙස් ඒවගෙන් වේ කුරි ඒගේ පාතන් වන සෆ බරෙන් එම ෆෘතම වන සෆගේ වයෆරා වෙස් ෆරා දෙවණීම දෙන් වන සෆගේ කනා ෆරාත දානි එම කොම්මේ සෆ වෙස් අලිම වෙන විදානෝනි ෆරාලෙන් වානි ඒ කනා ෆරාතකේ ඒ කොම්මේ සෆගේ සමහෙවගෙන් වාෆරා එම රාව ගතකේ ෆෘතම සෆ වෙස් මෙදුම් ෆට්ටා දෙන් කනා ෆරාත ගොස් නිමාලු මෆෝගා දෙන් අන්න මිහු වයෆරා ගොස් ෆරාන ඒකතකස් දෙෆරා හමමගෙන් දාගත ෆරාලමනෝ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته